falai te ni ono fulu mau sa no ni tau wa fe wa fa tau funo ka ia tau fa fa tau be ki to ani o me mo io tau ina siai ko e hodani ko e amanaki ia nga I momeni ti pe mi heni ko mau fa ma fola fa to no atu ai press conference no wa ai Palemia Tonga ona po Hu'akavameiliku pe foki te na tol ko ta pe ka ngau e pure anga mamani ko e lo tonga ni foku lo tonga alo tamaki ana tula pe a fia pita langi pe lolo mai mono ki vai tau kau Fakataha pe me he fa ma fola fa ton ko ni me he Saint George I loto Nuku'alofa Kamaron ke sekitar pule Fai tau lot kamata ke tau potano ai watani. Pamalo tu ke kau Faiongoongo. Kau mua ki tau mua. Ko pe mua ke hufanga ngai Tongatapu ko sa faki. Kai fa hokat pe ngai fa mata pe. Mo fa ngamali ke mo e ke main ai ha me mo to an kia. Ke fa ha to kon ke fa mala Latu. Tau kamata pe ngai CV ko ni wo tu fa tu. Ai aho tahtaha sanuari na tu watu ai CV kon CV hu me formua ke ngai kolisi ai ko apia ko fa ke tok tu fa te ki press release ke ngai fika kon ni apia ko fa na o ka ke CV ni ko toko teau ta hafe tolngia wani mana na CV ta hafe tolngia wani na e ki fala ka hake ai lava me pesete watolu he ta watu ke he pesete wanima pena e frafia ko nei to ta hai na nei lava e maka hawa ko te au I fika ko to ko na me peni he ta fa ko ne fika e time ko nei fire CV ko ni CV hu he formua frafia dai ka mai mo Hilet Memorial School ke he CV ko ni Haya ko e CV formua ko e CV formua no o auti moia na at moia neafi ko e apia ko I wa no na ka wat ki ai pia ku wa fa fi mali ange ai ola CV ko ni na hiki me lava pesete tol e wa fe wo wa ke pesete ni mata me CV ko na to ko si ko ngahi subject ke wano na fai CV pe ko subject ke hongo full wai na lava ma wai distinction ko time ko te hiva tol pe to malunga ngai ko ako na le reita hai na performance ko e high school mo pesete valval whatever ni Tongatapu pesete fitu hiva pe tol haka ha pai ko pesete fitu valu tuke ngai apia ko ni ko apia ko Fakataha ko sa antelu dai hiki aki apesete no taha na ulawa ai ka wen remarkable ka ma foki ai hiki hake pa moiola sivia tu po hai ko na fika u Fakataha ake pesete fa valu pe tol leva la venga mari ko hiki aki apesete fa fitu ai fa fi abito ngai apia ko ni he nau toi tokanga make he mai o fai no ako I tau whanau o hiki o lahi ai koin tau pehe aki nau tolong nau miti ai standard pe koe mea nei fai fie mau ki ai o mau ai ngahi fika whakawhie fia koin ke ngahi apiako koin ni ange pe koe anga mahi ni ka mata he mōni te o pau kwa mea o ke fie mau ke recount ni pe toi maka hao pepa ka mata he mōni te koe me be fa fai tala no ki heni pe mo e me be fai tala no heni mo ka tale ki ta ko ko ne nga ya ko ai si ko si o pe ki fika mo sai ni si mahino bito pe o ke lahi pe nga o ke fai ki fika mo sai ni si ta tau pe I he form tolu ke hu ko ne form wa form tolu ka ma si vi ko ne form no na yo swa ho tu pe foki me heni pe he form fitu ai ko foi train ko ni ko hu ar hage pe me lalo o au ki he osiko e fa nau
he nau sivi whakaosi koe he form fitu. Ai ku whailewa i ngā ue, e whakapotanoa koe ka tare kita. Whailewa i ngā ue ke sio peanga whewhe lewa hanau whaha ngā ue make. Ke toi lere iange a sai nisi mo fika. Ka wene ta whang mahuinga, ku kai ke lere ien ke kahau. O ngai ta whang ke he mea whakateknikale, o pau te tau lere ai pe i he maulalo ai lava koe ni he sai nisi mo fika. Ai whaamureo ke whahatokanga make. Kai ke ngata pe i tau sio ki he content pe koe silapa le sonini kau mā pe whoki ai tokonia kau whai ako ke nau whakahoko whatongia ko no a koi o i whanau i he kahau. Nei lewa mo i mea tāna whai sio ki ai. Ai tokolahi age tamai whewhine o kulava i he tā whanau tangata. Ai o mei i he pesete fitu noa whewhine tau noa tangata. Ai leo sio ke whai hato koni make ke teke ako e whanau tangata. Pau kai ki lau peni potu ngā oi ka uku kore peke mātua ke nau tokoni mai whenga oi ki koe ni ke teke ai ako. Ai tau whanau tangata ke toi lere iangi i he kahau. Ai a koe mea whikang mai sivi kau tui apai tau focus pe ai pe wahangai whehu i ai ka tau toki hokoan. You mentioned in the last press conference that there's qualification for Form 7 students, Tongans, to study in New Zealand. Having said that, you also mentioned that there's a high cost of studying in New Zealand. With this government of New Zealand accepting Form 7 students here in Tonga, is there a lesser cost for the students here in Tonga to study in New Zealand? Or? Well, I mean, basically they qualify to actually attend tertiary institutions in New Zealand. But nothing to do with the cost. But we have raised it with the government of New Zealand, the possibility of actually having a special rate for the Pacific Islands. Now we are paying the same fee as Japan or China or any of those countries, and that's an ongoing discussion. There are some issues because universities tend to be operated privately, but some are public, but with different, let's just say, authority running it. So there's some discussion on the possibility of reducing the fee so that we can have a fee for the Pacific Islands, you know, and hopefully that the discussion will come to fruition soon, so that we can benefit from such a reduction in costs of some of our students. What's the current pass rate for Form 7? And from there, how many are eligible to study in New Zealand? So, I mean, the current way of doing assessment is based on achieving a certain level of competency. And as stated in the press release and so forth in various forums, you need to actually have a certain level, which is what we call achieve for English, and then 3 others at the same level of achievement. If it's more than that, great. If it's less than that, but we have encouraged schools to keep on encouraging students. Just because they are under the standard for one subject, does not mean that, you know, that's it, I'm going to give up on studying. Because if they are strong on, say, tourism, they should just go and enroll in a tourism course. You know, there's one in TNU, I'm sure there's one in USB, focusing on their strength. Because, I mean, there's expectation then that most of the subject will be based on their strength or the subject that they've shown competency in. Are you aware that there are other Pacific countries that are given the same opportunity as that of Tonga? In terms of course, or? In terms of eligible to study overseas in New Zealand? We're not sure about the other countries, but it was something that we want to actually establish. As I mentioned before, I mean, we already have students from Form 7 studying in New Zealand, but there's some discussion between that New Zealand institution and our exam unit
to actually clarify what achieve means, what excellence means, the type of mark entitle you for a merit or a distinction. But so hopefully this will take away that additional work that normally happens before you actually enroll in a university overseas. Last question, I apologize for this is off the course with this. It's almost 2 years with Hu'akavameiliku eruption. How's it going, and what's the status of the recovery plans? As I mentioned before, I think only 25 houses yet to be awarded, to be built. That's from 200. The last time we checked, it was about 234 houses. The 2 government houses, they've completed the design, the procurement have agreed to it, they are tendering it. Which, as I said before, we want to actually prioritize residential houses. Now the majority or most of it pretty much done, but we're focusing now on building government buildings, because a lot of the government offices were affected too. Malapito e Palemia ai Faiongoongo ko ni ka ko ki fehui pe na ke mea foko flave I pe mo e tuunga ko e civic form to pana ke me ai maulalo ai pe se ti lava ko ya tau te fito ke le soni sai ni si ai ko fe pe ko hai pa Palemia pe ko mahino ke fa nau no ko I pe ku hau o lunga sila paia pe ku lava o Faiongoongo lelei e ka Faiongoongo ko nga do they have the capacity ke na lava o ako lelei pe ko hai ai Palemia ko malo bona bito ni na pa ko ngai ui ka ko ke o mai ko ngai factor si o mau si o ki ai pe ko hai ne ue si ko ai ako e fa na pe ko si o pe ko ta fa ki Faiongoongo ko ke ne Faiongoongo lelei pe ko sila pa na fula ke Faiongoongo e foi taimi ko e o ku atu ai he ku toi lawa pe fokia ke au ha ke pe ki le ka ia o ko ngoi pe ia he kai ke lava e fika pe ko sai ni si pe a loto ai pe ia ke o ai fa to ka ngai ki ai ai pau ke feinga ke lili mo mentality pe mo fakau he pa ko ngala hia ko nga fa ko ka tai mo ko ngala ai matua ke na fai ai fa nau ki he leson ko ni sai ni si mo fika ai ko ngau ko o fai he tau ko finga ke address pe ko hai me ya la fai ke to ni I mean ke fika ko na ma ko ni he sivi ai formua o ki fala kan me ngai tau ka ke a we ko sai ke si o tau he pe se te fa no pe ni mano au lava ko tai ni mi fo ke he faka to ke pe se pe wa nim. At the same time, tau si o lewa specific ke he sai ni si pia mo fika he ku te si o lewa ko foi train ni ko ka mata ke be fo mua al ta tau ha ke be ai tau be Palemia sai ni si ko ya ai mahu inga lewa ke fa si o kai ke ngata be pulianga but also ai ga hia kwa si pa na ka he mau Fakataha ko na fa Moimoi ai si o kon ke to nga he wai a fangi committee sai ni si mo committee fika ai ka Faiongoongo e ke to nga ke na va ai ko hai me ngari pe he usai ko hai ngai me au ton ke fa nga o ki ai he ko na ton na ilo le he ko na to o ku finga a ki mo fa na ko to mai le ke mo to si o fa lu ku fu ale pe ko hai me ala Faiongoongo ke ka wai pe to ga ma ke ki I he wi ke ka hau fa planning meeting I palani Fakataha palani ko e nga ko o mau mai ka kai mei muli ke mai na view mo mai hanau expert opinion pe wa ha fonga ke he o ko ke mau ilo ke falele ya ke nga ka ku ongoing be finga ko ke lele yang malo pito I Palemia pa ko e ma ko e ola le taha ni ko hausi ai tongani he malai o civic fo mono pe mo fitu tal me no liu ko ia tau me stente tai ki he fo ngano Tonga ka ate fa malo ke punga ia ko ka he time ta tau ta fu ngai to ko ne fa ho ke pulianga he to ko vita hiwa pe a me ke pa ko ia mo nga fi nga Tonga mo nga pai
no fai via ko ia e fana wako fo mono pa mo fo fitu ake ngai laptopu ko anga pe ai vakai ai fimotoani ko tu guai to kon lahi ai ngai laptopu ko ia ki he ola ko ia o fu peseti lahi fa ai fo fitu ko ia ku naulava e he tauni ka pe ke fo mono pe mo alu ko ke toi lahi age ngai fa matala fa teknologia ma ko ia e fa nau ia ina ha fa ka e pungau ya ko pa mo pulianga ke toi hoko te to kon ko ni mai no ko ku ma pe fa nau e ko na nau la mo nu e to kon ko e ngai laptop ko ia alo vito o e hoko to be e mai no to be ma ho inga ko ngau ya ke teknologia e vai fa nau ni hia o na wai na to lo fa ki video ko he internet ke to fa mal ala nga subject e be ko chemistry be ko physics ai na mai na to lo ka pula pe website he neti o mai ya to fa ya ko ya fa fu subject ai to on le va supplement ya e le me ai we ai pe fa nga mali o to ta be wai pe evidence o to kon e pa e ho ka pe pula nga ya ai he tiny ai toko ni kon ke ga ko ai laptop ko ki mo be ke ho ka tu ma to be ke highlight ko e distinction fo pa ke hiva tolu pe la hiang ma hi no be to ha ia ai to la be ka distinction ai ka ko fa fia wa distinction ne u mi ha pai hai pe nai mo distinction be up for pe mo la venga mali ai o we potential be ke sai am to pe fa na wa ko ia i mai a pia ko ke ko ni ka ko ki tana be ga ne o dai ha fe u ia me ke ko fe u pe ta ko tu nga ko ia si bi ko ia si fu ko fo mo na ko to fa mama fa ia po nga we ke to ko ka fa ya ko le ia he nga ko li si kai li ki na ko nga pese pe wani ma fu to la he ka si bi ko si fu ko ia ke ngai ko lisi no fa ho ko no ke si hu me ka si no ke fo mani na le le yang e pese ti ko si hu me fo mani me ka sta ka si no ke fo mani pese ti ko si ko ka si no na me pese ti ho fu les ai ko na la na si ve ta ko si na si ve me fo mo o ska mata si ve me fo mo ai hange pe ko wano wa to ka ko fika ko pe mo focus ko my resource o I focus he primary he maulo I ka ke sai foundation be ko kamata ko fa na he la to e ai ni afeka na he na wala ko ki o ma ne o to finga ai o lu ka fa nga ta o pa ke sai ho no ko hak na to me la no ai o mau to taivet mai le vai a ka fa ya ko he ma hangi be o mo loi e ko so fa ya go wa ya ko ki primary focus pe he sila by primary mo secondary pa fa mai de van bo fa na ha go fa ya ko o mai ke form wa he me ko level ha ke fo ge ki o ma even apa al hata e primary o ma ni matai to ko fa tendency fo ge ki mo o matai to he ave ke ko lisi ka de na no fe na to he primary he ko nga na to mate te wan ke fa ya ko ai fa na ko he primary he time ko ta be ma wa ne bachelor ai nei to kamata fo ke ai bachelor ai ko so fa ya ko i university fa fo no hopefully te na graduate he ta un e we fa bachelor na diploma be fo ki mo ka ko fa mo te na bachelor and we don't intend ke be ke shift na to mahino be shift ya ke na wa he mahino na graduate ka usai ke na focus to ka ngange ki he la to ko ia be mal Malo pito Eiki Palemia te kamata pe he feito una pau to ki hoka to ki Eiki minister mo ui. E lawa ke tuku mai apiako ko eni ne mau ke pesete te hau ile son fika. Ko side school. Ko kai ma fa ai ko nga ko result is a personal matter. Ko me ai to ta ko ya ke. Ko me ko ke ma tu ko da hi ngo mo me. E ko
mea tau taha ia ai tō taha koe ana ne whai CV pe tēne disclose pe ika. Malo pito. Eiki Minister mo ui ko lawe i pene whahauke polokalama i he whare maha ki he wikeni pene ia mea e tokoni talawhikaolahi a Australia koe konga o e nau tokoni paanga e tau noa miliona mai ki Tonga ni koe fan ki he tawhaaki koe nui a kone si. E lawa po whahauke mai au ki whamatala pe koe uhinga eni ke toi whakalahi ai kau huke pe a kone si pe koe. O whaiwhinga angwa Australia pe ku Australia ke to ni ma miliona Australia ke langa ke fale ako Australia ape ako nesi i age panga ko ya e konga ia nursing school ai ko la ko ni o si fight design ni ko to en ke go through a process ko ta be procurement mo umea be pa ko hinga la hi pe ia ke to la hi ke space ke fai ako e fa na nesi pa ko fa ko ko vea ala hoko he osko e ni e ala lima ua pe toluan e whanau e lava enroll i he ako. E ka koe tōne Australia ai begona ke lawe ke ai. Ke whao sipe ia. Ok moni nei nei ai hatohi tangi nei whahua tu ki he kapnetiba me he kau loea koe mo kau other professions koe hui koe wahe. Ok, mahalo. Kataki be tāi Palemia. Ko ki whehua ku taha pe whaaki mo kau taha lulutai. Please, can you explain clearly what is the ownership structure of Lulutai Airlines? Tunga ko ki ai Palemia whai? Ai ko Lulutai o ko peseti. I'll get back with the numbers. Ka ku wai konga ai ko share ia ai retirement fund. Hai ko lau ko ai ko konga ko na fundraise ko ke Fakataha wa ko wa puna fo. Nei sell shares konga shares o Lulutai pa mo now no ke Fakataha ke ai honokumi ko Lulutai. And are we able to access the names of the directors of the airlines? Names of the directors? It should be public. It's a public company. O ko ia ha lau ke toi tangi ko ia ba toi ko ka ni si ke hi ko na wa nga. Kai ki nga ta pe ka ni si ka toi ta ina smau mai pe mo tau pe o mama fa ai ko toi tangi ko toi ko de ka ku ho pe ta no pa mo we ba to fe me mi sta ki ka ku ongoing be discussion ni hopefully lava vai mo mau fe mai no ke me ka ho ko amore more be Palemia ka la folalo de reve ki fe ko di fa malo la ke potunga ya ko na ko fe fa fok be ke tau ki ho me ko ki CV ta dai ki ko be fo ko la ve be na te fa la mai nga silapa nga topic ko ki silapa he ta uni pe ai kai nga tai ko fa ya ko ta tau pe na unu ha ke pe ya me he primary ki he government middle school ko fe yo te fito he ka fa ya ko sio ke ola ko ni ko pesete wa tolu me pesete wa ni ma na ko no ma maria tu be o te ai nai ha fa ka ki foi ke ka fa ya ko lo tonga ana na unu mai pe ko me he primary ki fe ta ko na te fa o si pe ko si ha fe unu aki pe he me he ko ri si ki lalo ki he na he government middle school o me fa to la henge ka diploma me ko so fa ko e secondary ako pa ko ni time ko so ti ko me o mai na tol ke fa ko primary ai ko tamua ke o hake ka secondary ke fa ko form 1 form 2 and now train now tol ki pe ko holoki fo ko form 1 form 2 o to ko form 1 form 2 a te le to wa ko pureanga wai leva ka fa ko to reallocate mai ke na fa ko he middle school ko nga ko form 2 mo form 1 ai ko recognize pe ke o ave hata ko ke ne ma ha training e ta fa ko ya especially form 1 form 2 me ave hata secondary o ko na train he diploma secondary pa ko ngo fa fe ai nei ka mata fo ke ta ko si bachelor ai hopefully they now graduate it out bachelor ko ya ai bachelor le vai tolu ko so fa ko ta high primary
Bachelor e taha he secondary, mo bachelor he ECE. Pe koe kindergarten mo wala mea pe. Tau tano whaki e hiki wāhenga, whalele wāhenga. Pak mahina pe koe ngā hi whekta ke kia i koe hiki tutongi koloa mga mea pe ka ko whawhiawhiange koe mea ai kaunesi ka mai kautoke tā. Whewhe lewa e toenga o kau ngau e whapureanga whakatoa pe ku mou whakaukau ki ai pe ku kau pe he palani whalukfua. Koe whehu mau inga whokia e pauke mau si o whalukfua. Ai koe kau ia he mea koe mau loto ngā whai koe kia ai sio. Pe ko hai mea te mau o whalufua, ko hai mea ia koe mea peke kau toke tā, kai mea kau nesi. Kau kai ke pehe ngā loai e ngai ta whake ke he koe he ku taimpe kou hiki ai koe ki lo mua hiki katoa. Koe ke kai aku kai ke ngā loai ta whake koe kau ia he uhinga lahi koe ki hoko taipe tāno. Ki hoka taipe mui ati halina tātai. Koe wakai te ne ki he minister mo ui. Ko hipe ko ngai mea ofa ko dai kau ngā we he Christmasi. Ko lai whako no tāno ai ona ko he wahe Christmas. Ka koe hana e tala noa ki he mea ofa ko mai kau ngā we he whare mak vai ola. Malo. Alo bito e whehui. Kai ke ulote ke ulawe ki ai koe ke umau e whakai ki koe ki he mea ofa koe ki he Christmasi. He koe poate a ahia koe ki hi whalemaki vaiola na nau whai e whak mea ofa. Ka ku ki whamaala ala si peo he koutui o ku o mahu inga o pito pe ke mea he kakai e whonua. Ai uhinga mo e tau mua koe nai whotu e kuinsalo te ai poate ahi whalemahaki. Nai e tau mua la lahi e ua nai whai ai hono whotu. Ulua kipe ke whai ha ahi ai kau taki lotu mo kau whai whekau whai ha lotu mo ke kau tākoto koi whalemaki. Ua, ke ha contribution e ngai sa sipa mo e kakai e whonua ki haki i project e whalemahaki. Ko hinga be koe tai totonge ngai whai to o me ngahi mea kou whahau koe whalemahaki. Pe hoko atu e tai totongi koe ngai whoi akau koe tala mo ngai mea koe ia. Ai aku koe tau kotoa peo kui ai e ki project whenga o eakia ai Tongatapu le koe whalemaki vaiola pa mo e kau taki lotu he ko nautolu i he poate a ahi koe ki he whalemaki. Ai koe whoi tau mua te fito ia na e fotu uai. Kai hange koe mea koe nai hoko he i tise mak koe whak mea ofa e kau e poate a ahi ki he kau ngawe. Kai ki u fumao e whaiki koe ia whamole mole. Malo. Whatomia pe tuku osi whepuele. O ku hatu unga koe a COVID tongani pe moe pe uku ke hoko hoka pe ngahi tokangai ki ngan makehe koe ki he COVID. Iyo, hange pe koe ngahi press conference atu koe ki mua whika kumoe COVID, O ku nai pe foke tau lau, COVID is here to stay. Mo whanong beto mo tole he ongongo, koe uwhanua koe nkau ngā pio kei toto holo pe COVID. Kei lele pe surveillance, Ai o kuiai pe ngai feitu e whalemaki, ko taimi te mō ke ai, pau pe ke sivi. Hanga koe o ke tawhai koe nifo, pau ke ki sivi ke whakapapau i pe. Ai o kuiai pe ngai keisi a ku aska u sisi au pito pe toto holo ai keisi. Ka koe mea tatau pe hono whamatala ke kakai whanua ia. Ko ho ongo i pe ko ia flu-like symptoms, pe koe pa ke malolo ia pe o tau lele, i noe vai folo pana. Ka ku koe tunga e COVID o ke whawhia maari au pito pe ia. E sivi ha toko tolunge au, asa ki foi toko ua, pe foi toko tolu. Ka ulere whaka wike pe surveillance ia potunga ue. Ke ne hanga tala mai. Pamo tau whangongo befo ki he ngai whanua kau ngā api ka whaiwhaiange ku lere whika ki o lunga tolu lewa ke tau ki toka ngā ange. He pau befo koe whaunga hu mai ki tonga ni pau ke whau mai fish no sila Australia. Malo.
for us to ask this question, but what are the benefits that Tonga is going to have when you're there, as the director for the Regional Pacific, the WHO? I wouldn't put it that way, what benefit Tonga. And I think the member states of the Western Pacific region, 37 member states, it doesn't mean that I'm taking up the post that I'm Tongan and only Tonga again. But definitely there will be benefit. Thank you. Whafok pia uia ki he ako, ka koe makahifo i he kamatanga wikeni e whakaiwia puleanga fisi, ai sektoa koe au ako na nau whoake panga wange au ki he Tongataha kokotoa pe. O ka naha palani e puleanga ka whahinga tōko ni. Pea i taim tatau ke lele pe tōko ni koe puleanga ki he whakafoi ulu kon koe ka o ako teknikale koe he u ako ka siasi. Mahuinga pito pe he ongoing pe hono review pe u feo nga hage ko mau to whakalele ai se ni tu alu ki he ngai kintaka te ni o ko nai ki muana pa mani mano ka uli nga ua pe tolu e tai ni ko ga ko mau recognize o alu pe ke la henge fe mau ai ngai kinti ai ko tokon ko ni o ku wakai mau pe ko nga pe ko appropriate pe te fa si o ke no te whakalahi angi ko te whakalahi pe alu pe o au sa ke mau to ke mau to whakato mahalo e wahe ka whai ako e lele loloa ki pe hui pe ta whawe pe nia mo whakalele ko le koe kau nesi ke whalele huna wahenga koe peseti nai whanongo pe pehe na nau ko le peseti te au ka koe bakai nia aku ke tau kei lele ko ni he ola koe au e sivi na oku mele moi ak tau tolo e toanga ai kau whai ako tau te whito ke taimi unau tau na o wataimi lo a pe mo ka o wai pe fe mai no aki kai ke fa ta no fika ale wa mau fe mai no aki ha me mau tui ta tau ki ai ka pe ko ti te la pe ala o atu ko me ke ngai ta wa ke hanga utar ko kalina o fai si o across the board ke o ngau kai ke lava ai in isolation pe ha ta fa pa ko fa mu ia fa fai tu ni va ven mai ke wai ve fo ki ke ko ngalahi o ai me fai ke si o ko ivi faka paanga pe ko ke ai puleanga ke ni fa ho ka nga hi tana ki ben ai ko kau i he ngai me mau inga to pe ke time ko tau filoto ai ke mea ai kai ke ni hanga o uesi ala he tau tu ma fa economica ai ta same time ke mahino te tau lava pe o fua ai me tau filoto i ko tupe ko tokon lahi ke ola ko e sivi ngahi po ako fa hoko ko ia e ngahi community pe whakalele pe ia hangi ko ngahi office wa vahenga pe moe kau fa fofonga mo ngahi kolo wana ha bakai put ngau e ako ke whakaivia ngahi po ako mo ngahi ako tu ataimi ko ni hangi pe ko Tongatapu tolu o ku mau tokon mau tolu ki hono hangi ki mea ofa mai kau whai ako e nau whakalele over he time e go aga be fo to ke ka nga fa fo ga me ko ki me de na la to ko ne ki ha ko ko me ko ba budget ko to be ko nga ki ha ko nga mo ui ko nga ke disaster ke to ko ne he ta fa pe ta ta be ko ilu be ta ta be mo va nga ke he age ko le mai he apia ko ha na machine photocopy ka be mo si ko ke me offer ki he kau whai ako, he koe fuke nau overtime. Pau koe ke nau leave, lo tonga nau whai ako. Koe nau toki leave pe tango tuto koe ako. Ka ego oku ki make he mo nau tolu. Kau whai pe sio, ka koe tu e tai ni mi. Koe ala practice, ala hokoi, koe ala tokoni. Ai ngahi constituency fund. I he nau tawhaki whakako ke tokoni ai. Aki nau tolu koe kau whai ako. Kau mau inga hange pe ko ni nai e ola ko ni sivi na mau o fai no analyze si o ai ke ngai va henga ai ngai ta fa ki vai ai
siêu nghe ngày subject cái của hàng lao anh này bảo tôi ngáo cái đấy và nếu có was ai staffing ai bún ngà cô thì bảo tôi siêu đấy và bị tôi reshuffle base ihe ola ko ya hange apa fu vai ai va henga ko ihe English pa mau siêu đấy cái ave ha ka fa ya ko English me ki ai ai ko ke pe ko os staffing ko wi lo ba wa ko siêu mai ka fa ya ko tai ning o ko final lawyer now that we have the result the mau siêu to relook level ki ai pe ko resources se ton ke he apia ko pe ko va henga ko phải hao đây và mấy ai photo mình ai ta phải cái primary secondary và tôi là vào đây và phải ha tôi reallocate ai cao phải à cô base gì all là coi như là tôi lấy đây ngay all là tao cái cái biết ta mà này ngao kiểu phải tu coi form tu phô cái ngay xe xe đi là cái nào cao nào tôi CV là cái nào field cái nào cao bảo phải ngay ta đây mà ở mai phản nào coi như to là hiện tại này nào mai cái cô này form tolui Tonga hai, but form tolui atele. O sen ko na kai fuge ka we CV, so we don't know pe ko high standard o ya ko ki le ka ko ya. Ai o ta no ai pe ne mo ka ta ri ki ta ko e. Ka ya no mau na bana na CV he. O ba na ke fe no fa be na do he apia ko na ya i. No fo be na do. Ka at least tau I lo tu au na ya i. Tau I lo vai anga ke tau to li na to. Pero ba na fe hiki ki ha apia ko ta. Tau be ko Tonga hai pe ko atele. O ku ai ha fonga ke tau lava o fai tu ni he ko nga u standardize tau be ai formua ai ko kau he ta no mo kau ta le ki ta ko ke nau fa kau ai nga hi tau be pe kai me ala we si ai fa nau i kai ko ki nau kau ke nga hi CV pe ta tau be mo form fitu o wai ka u apia form fitu na to lu ki USB le ka tan fu me ko ke ilo pa fe hanaki pe ko excellence ko USB pe fe ya mo form fit ko excellence ko form fit to national ai pe ko fa ha ka na to e time ko na tau CV ki no si la fo ke me CV he regional SPPA na tau CV ka to he Pacific pe ke standard ke region fo me ai tau po le va te tau la pe to CV national national examination now some have decided to go back to regional. Yeah, so it's an ongoing discussion that we're having with them. Ki pros and cons, ang approach ko ni. Moimoi ada be CV tarai. Ukana ha fakau e putunga ya ko ki to ta ko na mahulu ha ke PCT te au. Ko hibe ko tunga ko na ta mai ona uton ke fala kai I he level hoko ko uton ki hoko kai he ta uni pe ko ha fa nga fakau kia. Fa pare benu hugi to hai o wa ya no to wa fa ilo mo ala me pe ko moni le vai ha ge ko ke au ton ki tau moni to fa na ko no gifted pe pe ko ha to me ate ta la fai ai he ko mai obviously be o ko ta mai le au pi to ki de ka ko but having said that e hange pe ko ngai si form bono form fitu tau be hi va valu ata hai wai mo hi va fitu wai hi va ka ko tu fo ko e tau grading I pau ke tong hi va to pa distinction ka ku kai ke pe ya ko tama na hi va to lu mo tama na excellence ka hi va wa te nga fe ka ko hinga pe forget we need to have a framework ke grade ya ki ya but I take your point ku ya I fa now o ton ke tau pe extra attention ki ai ko nga pe mahino ku na fu ma ta tau pe mo mau finga ko ni tai ni me scholarship ke mau siu ke na tol ko nei me tal ko la me fisi sometimes o mai buried na tol fa ya ko ngalo na tol kana na outstanding ke fa siu ke fa ai na tol ke to hoko at ek mahino sai na tu ma fa ta mai mo tu ma fa ko ai de wai hange be ko ho o wai de ai siu ke fa ai na tol tau pe na wa ta le ni ti time ta tau pe pa wa sio ke finga ke to ni ya na to we o ku tau pe pe vai ya nge alo video ta tai ko a fe de ne ke ni sta mo wi ko be fo ku la ve e out ka mana ke tau ma va te ke hiki atio ke fo no muri ko ki mo tu fo ka me he lo hala valu
ai pe ai project na ke o si fala na ke me ke mua nga Fakataha nga flaven mo tau fale mahaki te ke me atfok hoko atu pe ku fehana tu nga ku ke tau langa ke tau fale mahaki malo ia malo pito ko hanebe ko tau ngahi press conference ko ki mua ko u project kia ko ia is an ongoing ko process for ko ke fai ha for project la la pe he lau million na no panga ku take time we time la hia ki ai o ku me ai be he Palemia mo kabineti tunga ko ku ai tainemi ka e va pe ai nga we ai ko ngai project ko apnesi mau mai ne design mahalo pe ko kamata nga we potunga we nga we la la hi ko no tuaki ka kamata langa ko ngai project ko hinga te alu au ia kutu e hoko atu pe ia pe ko e taha ia foi project lahi mo mau inga ki he potunga mo ui mo puleanga ke whakakakata pe ko fia beo he teu hiki whanonga atu ko e ni o ku mea lelei pe pa on top pe Palemia mo kabineti hono Moimoi ngahi project la lahi malo Io ek minister mo o ko maina pe foko o teke kakato o whai whatoke au e ki he maina katu. O ki whehui pepe ko osi mauna e whakaukau ko hai e hoko atu. E pao peke mo ki ngā au e atu e hand over ko e. Ko ku mahina pe ko e process ia o ku whawai ku pao ke whotu o pea. Mo ngahi ta whaaki ko anga pe whoke whehui he ku. He koe ko hanga hala whoke ke te whehui. Te mea ku Saia Katarina. Ne ilo pe e tari ke ne fo i whehui. Fai pe talanoa ke ai Katarina ka koe whausinga koe aho koe Eiki Palemia pa moe foi process ke whakakato. Malo. Kei ako pe o wai ki mea pike toi alot ke na ia hawhi hu ka pao koe tau ler pe hako mo e teo. Tola he tau whanau atu nau whiri ke nau hoka tui USB i PC. Wari pina ia e kata no mea koe ki PC e kole whanau ako ke process koe nau o visa. Pea moe sio koe ke nau ki Piukala whahinga toko ni ki he totongia ko tatau te whito tola hitaha koe o koe fua pe mātua. Oku koe ko ngala he ngā wene whai ko hake koe tānau mo fisi. Apa ko ala fukoi tau mātua e tau whanau a ko nau whaatu me nau whanau. Ko ia ko koe nau whanau pe koe primary pe secondary o pau ke totongia hange ko international students. Pea ko tui o solo vai ni na es whakahoko mai he Palemia fisi o koe ton pe he ke treat pia tau pe. Paka mau mea whai lewa ki he ni o pau hau ha fisi ko reciprocate ko hinga ke ua charge nau tolu he koe he kai ke charge e tau whanau e nau wako i fisi. Tuke he pe whoke university. Ai kumei toko whangea u e tau whanau wako koe USB o koe e tau whui toko ua o ku ai pe koe liaison officer. Ko nau tolu ia whinga kumei whanau pa whakahoko mei ka mau tolu hangahi issue ke mau whaha. Pau visit mau pe scholarship officer alwa tonu ke nau ta noa pe waha mea he wai fo nau intai tol ke nau pe he ke a tiuta mo wala mea pe time lahi ko ke ngawa ke tau fa nau fika ko mo lahi ko scholarship o ku increasing pe tau ai number ko scholarship hangai tau ni mau toi fa mama fa ke fika ke to lahi ka engineer tau ke tau fo ke tau ai ka to ke ta ka ku hangai ko fa ko mai kau e pot ngai ta ton ko ki tola he ka engineer beta ai ko hange ko ta ni te mau ai le ha bachelor engineering e nima ko hinga pe ke finga ke build up ta capacity ai ka engineer ke la hinga we o ku firma una tol ko ki ai o ai le ai sio ke ki ta ke te e ta famole scholarship ke ngai area ko o tau pe e aonga pe ko area au sisi ai e tau expertise pe ko tau ilo pe ko nau tolu ko o kulava mai he ta whaaki ko ia kia whika aku pa moe waha e whanau o whai pe whakawhihanaki ki he scholarship e Australia mo New Zealand pa ko kau ia he mea e whai hono toi tānoa pe o ku
Faiongoongo pe toi whahasio ke toi ki whalere ia. Pau pe ke whahata noa lere pe kia, he ui pe mo cost implication ia. Ka koe sai whakoi koe tū koe ni ai tau pe hea university whawhonua. Time whakoi koe swa whai ako, whai aki pe iwe pot ngā ako, ai toko lahi ai ka huu koe ki he koe swa whai ako. A pau maulawa afford ke pe allowance toko fitu noa, koe toko fitu noa pe huu. So ne hiki pe ni ako independent alge university ko eget bu ha enrollment ki tau ni tamai nau ta ke te te awano ai ko hinga apau ke afford pe pot nga ko ia fitu noa ko place leva ni manoa e ala fe hu mai ba ta ha to to ni ako pa ha pe pa ospe ia o kai ke application e ke ha o ngawe mai pulenga apau fe alu ki moli pe alu ke se si me ana ta na to he ka ko nga le ia ko tau pe he ai algo university ko leva ke to dependent dia he tau pe he e fe ma pe po nga ko o Fakataha de vai a pau pe ke fe hu mai ko ke kau ko he kau sponsor pulenga ata pe ke hu mai ai ta tau pe mo ya bia ko nesi o na fa kau ke increase in our number i town pe a pa lava ko ni ai apia ko nesi ko ni ai ke to langa e to hik to ai pe fika ko ni ka nesi ko ni ai fa na ko ni lava ki na hu po lava ke graduate ma to ko ni ki e pot ngai mo pe hui fa osi ke ka mo ya ko osi fa ha fo ke panga ya ko foto ya ko he awa hiva a fe nai ko listonga he nei ki le lo mai fa na wa ko mo ka fa ya ko fo i weekend nai e wa mo ko nga tok tu kuna to le o se ka to nga au ai va ve le pe fo ke na alu Fakataha pe tai mi go si vai na me si ka ku kai ke pe u kai ke nga lo ai ka ko be a fo ke ko istova ko na celebrate pe ku pa pe ke tau kalu si fa tau tai me ni ka we ai fa ki modi me ke tau kamata Fakataha a lo Fakataha ai pe ko hatu unga o ke fa to tolo kon ke fa aki na to for human remains I call police hatu unga ye fa to tolo ko police o mo pe ta be ku ke ongoing be te ya ba ha report mai ha find one way or the other ya ba ta ta be ko e fa to tolo ke ho pe ai ko ne mau na me pa pe ke ai press release me pot ngau ke to ka ke ya me tai e ko me pe ku te fa mai no pe he o kamata he ta uni he tie niwe ai pilot bachelor ki he nursing ai we to ko wano e kamata ki pe ko design gon ki he apia ko nes fo o ia ku alu ki international standard pe ale vai hik leva mo level o training pa mo to lahi ke ne address ai issue to si mo fa nga maria i pek na to we na opportunity ke na ki muri ho fa ko fatongi ai we ta fo ke elia he potunga we fa nga ta ke ma we formal training he u feitu he tainimi we ako kon ki he pathology ai we na ya to ta se ale ka wola e ku o stari he potunga ke kamata postgraduate diploma i he pathology ke train he ko va ai o ku no wa he u fono pasifiki ka to kon la he ki nga o i he ni pe lava pe ke na o to i hokwat na to he fono a muri e ko ta pe ngai fo tu ke hanga address ngai issue o ku ta hoko ki ai ngai kon go ngai pekia ta fa natula ke fa no fai autopsy pe ko postmortem ai ku to la hapita to ta sia le ka ol o foki mai na retire fo pa ku to fa foki mai pe ngawe foi a tolu he wiki ki he ngawe to kon ke ka young doctors ka tu hono a ko ki na tolu he mala ko ni pe ko fa fia ki he ngawe fa ka ka te ngai fatongia ko ia malo ki to be e algo
sentada ya la sisi. Tunga ko ngoi ko tu ko kamata. O te ke toka ngoi kia I Meriko o si hiki o ingoa koe whika uluaki. Ia ko whai ke whai pe ngawe ko ia ko whakanganga pe e wawe pe kamata e langa. Ka koe ne mau pe whenga o aki nei whai e mau ki Fakataha. Mahi noi o ke I tu pe tāgeti ki e laine o siulai. A kosi ke whakakakato ki ai. Pese mai po ngau e koe e pure ana pu ki puoloa I kai pēr ngau kausi o hange koe Mia, Saia, Public Enterprise pe ia ongongo ki wanoa wafa. Ia ai koe final ato ni final ai ko sia na selection mo me na tal be fogia ke nga ke convene pe no lo ke fai interview pa ko ko mau fa mo ko lava ko process pe ni ta no ke candidate mo wala me pe ai ko ki to fa fe malia ke ai tu ko ya to kon la fo ke ha si o pa ko tu ngai he tai ni mi me ko ia pe hui pe wana ha ngau ke fa ha sio ki ha hangai time ko ni malolo hangai ko ngahi mo ui ko mo le tahi ta te fito hangai mata tahi lau le pe wa pa hinga fo tu ki ha si fa ho kwang ben ai pe fo ki mo ke ha warning mo me but given I me dai ho ko fa muy ta nei te ave pe ke nau tol ko nau I lo pe ko ha to me ke e ala fai ke tau pe na ya ha to mo le ha mo ui pa ko ha recommendation te na mai ka mai no be fo to pe ke ai pe warning I mo me ke ko nau tol nau fio ka tai ye feito ko ya ai danger ko mo fa tu tamaki ki bo pa mo hoko atu nei kai fa hoko atu ai pe nei tali he kabineti ke hoko atu ai pe mo fa paanga ai langa ko ni wa fo no muka pe mo uiha ai ku ko tu leva he tai ni mi ko paanga ta po in val miliona ai contribution de pulianga ki no ta po in valu tup ki no muka ka ma uiha tanak le vai tau pe he toko ni pe ko ai moi e da umia nga u e mo me pe mo toko ni ai port authority ke design mo me ai ku a point valu le va ai toko ni falu fu ai cash mo in kind ai pulianga pe ko e wai le va mo toko ni ai community no muka ki na wafu pa ku ke hepe pa mo community a uia wai ben o sai be fa ta mo na community o se fe mai no aki a la hi ko e na to ko ni mai ki ai o te tali na sto tali leva ke to fralere mo wafu o fare loa time ko ta la hi ai ngo to wafu puli ai he ta hi pa ku o sitali leva ai project ki he of ke wakilu ke fa ya ka no fralere ke lift up ai wafu ko ni e vave taha pe pa ko project le ko ngo wafu hoko mai leva o fai ke nga au he tai ni mi ko hange ko no design mo no costing mo me ko ovaka pe mo otea I vavau ai ko ta fa ke ko ki tahi pe mau inga buto pe ke fa nga o vave ko inga ke fa ka tau pe fa fai ngo fua ai fe fono aki ko ia e automoto ha pai ka ma vavau ko ngahi wafu fogi ni heni na e talu ne wesia me ngahi afa ki mo pa ko fa fi pe wifi nga mali hen e toko ni mai ai wai ki se nit ke lava e fa nga we ko ni ko fa mu ia ke va ve ta pe ia ho ka te ve ai ben ki afi ia me a ko ga da ho Io katak pe ek Palemia na o si o ate pe fehu ia ne nai ka ko mahino foka ko to ye Moimoi at pe ai mahino foka aho moni te o ka kato ke ai ta o ua o e hoko ko ia ko ai pe au kola e fonwani pe ko ana ha wa proklama famana tua pe ko fai longa e pure anga e ke ngata ai ka ko no fama opo mai pe ai to unga ko ki ai
ai whanofo fo o hanga ko ngahi langa mo ngahi ngau e ko ia to e me mai no pe ko sala ngai whamatala ko toko mai ka ko ha no whamao popo i he tawa o ko nkia kakate ta o e wa ai pe ko la nei li na ku ko fika ko di na lau ko pe ko ape wani mau te ke award ke ko nga me ni be ko nga ko len e fe mau fo ke mahino ai ko nga kele ke to ta ko ai ke langa mana ko to nga le vai ai ta lo to progress pe ko osia ko me mau hiki mai ko ke langa ko ai office puleanga he ko nga ko majority oi to ko ni ke nga api no fo anga ku tau pe o si whakakakat ka ke ongoing e ufare ni ko e hoko lewa ki ngo office puleanga i hapai mo eua ka ma ai ki office i Nomuka ine ka mo ia i lavea ko ni i tsunami o ka u heri pe mo ai o monolanga o bridge halfakava i nafa no hapa ai ku whapanga ni nusila pa ko whaamu ke oski sune pe sila he tau ni ke tau ilo ipe ai Palemia ko e whaatafe mai ko Palemia pa ko whaamu ia ko foto ko ne o halfakava ko ni ten lava matuaki ka wai pe mo ata messages ko no finga ke maanga o lunga ke o tafe whanga i bebe lala o hokoi o tafe ai ngahi halfakava ko ne fa foto me fuoloa koe whakalahi ko ni u api ata ko ni tau pe ko ngahi api na kai ke uesia tsunami kana hiki mai foke kakai da stali he kabineti ke foto ke langa e fale tahavalu ko ni ka pau ke nau ngau ke whakapapau e fale tahavalu na nau iai ata pa wah nau api ata ai au ko sitali e pau fai ngau e ki ai related pe ki ai ko project ko ni tapan kale ai ko project ke nau lau ki ai ke fasio ke togonia ana tolu ko ku fu masiva ba ko hange ko ta tu ne se mai lisi me he tohi kakai undau as mai meet the criteria hange ko ni o ku kai ke sai apino foanga ko ia fale marolo hu fa Fakatapu ko faliki u falikele e faki me pe he na o foge to kakai na to faita e wapi ai mau to mai le me u api me ai ke fa hasio pe ko hai e ala tokoni pa pe fo ke fa hasio ke kele mo wala me pe e press conference fa muy man na la ai fa ne o pe ngari Fakata ba gua ta gua ni ko nga kele pe ha o apa ne feo mai ke project ko ni he de mara ma to langa fangi fa le tof ke kakai ko ni no fo hili holo o fa au fa nga fe tu ni ai ko project ke ta pan kale ka u ma fa mu ke kamata ke fa le wano pe to hoko atua ai criteria e u a ko ta ha apa to si yang he to fa fa gilalo pe alo ta hape apa to fa to ni ma fa giolunga pa si ole ke lokiwa ka ko summary pe ngo project na relate pe e kuna ke langa e ko fika ngwe langa ko fa le ko project pe ta ha ke fa ta no ke mu yang ko project e put nga ko ke fa le e uako e ko nga ke to maluang ke na lava matuaki ai afa pe ko hanga hi be afa na tu la pe ai ko pa nga te 1 million si fai ta no ke ka ngata pe ko hoko to ni me ta ni pa ko ngai pa ngo ya en ko langa ki ai fa le mo he fa ko atele e nei tu fo ke tu nga fa tu ta maki pe replace le va ke ne fa le fa e ai ko ngahi ka pe ko ki summary pe ngahi project ki langa mo wala me pe ka po tu a fe ke ya ko ta dai fa por mor ko ti pe ko o ka pe ka fa ya ko na o si to yo lo pe na to ke ngai post o stu wa ki pe me po ngai pe puri anga ka ko va ka de ni ko pe ngai ka senior lecturer i he ngai ya ko anga pe na ke no fo pe na va nga na to he diploma e ko tu pe ka i ha me ko ne nga we ki na to ki nga hi ki nga fi to i aki ko ne ngai post ko tu aki mai
Me ngahi kau ngā we pekoni he potu ngā we. I he kau whai a kōpe. Ai koe mahalo koe ngahi koe nau tātari ki ha whahi ngā tala me he ki ha pōsi a tāke nau toki promote ai. Koe lau koe whei taki koe pun ngā ko asesi ai kātua umea pe. Ai le pau neu ngā pau diploma taha ka nei ngā whuoloa pe umea. E ala aruha ke he wai whoke upousia ke nau tolpe umatai tohi. Ai ko ki ke pe nau classify koe u different. Ka pau ko wahtaha u ne hange koe alatu koe wheitake pun ngā ko pau wahtaha u ne ongoi. O ku tom ke toe whakalele, ata pe ke tohi mai o. O whahoko mai he koe tene mai rea whakai ti te ilang mahu inga ia ki hano konsita po hono wakai e ne keisi. Kai ke lawa pe he koe mea en tau ke he keisi a koe. Ka ko encourage na tolu whai ai atu tohi mai a pau waha isiu pe he ke whahasi o koe ki ai. Tau koe si Fakataha ia koe waha mooni. Ka kai whoke mau ilo ki ai pa kai rewi whahawhai tūtūni ki ai. Ke o ngā peke nau tohi mai. Alo pito e Palemia no whakawhainga maalia e tau Fakataha ke fruit salad i koe e whehui. Whehui ke ko o atu ka e tukmua ke whehui e tawhikau aki pia mo e whakapuna koni nai toki o mai. O kia ngā lipoti o pe o ko tu o ko mau. Ua pe ki ai o whawhofua nei pe kamata whakaku pe ke mea i pe kamata whakaku a hono langa koe e hala whakawakawa koe ni o te waki. Whawhofua pe ki ai. Pea whaosi pe koe ngā koe riots koe nai toki hoko koe i Papua New Guinea koe ngai au ke muini. E tau ngai kau Tonga koe o nau nofa ai pe ko si whakahoka whetu taki whakapule anga tongani mo nau tolu me nau tuunga koe o nau iai. Alo, tau kamata pe he whewha Moimoi. Ai au kai whoki aha tau whawhawhonga pe se a Tonga he, pe ko hange ka on reconsole, pe ko ai whai pe tā noa whawhoi tutu pe he kakai o mau maheni mo ilo ki ai. Ai u kau ia mea koe ke whakau pe ke aha whawhawhonga, ko hinga ke ngai case time pe ni. Ko mea koe ke he lulu tai, ia o tuu ai waka tuin oda, ai neongo ko ki tau pe ko Palemia na sisi kana mo prioritize safety o ground pe tau pe sang pe pau tu ai vaka ai ko apa according pe ki palani ko ni ngawe ai lutai mahal ke to na ki pe po early next week o to fo pe pun but in the meantime he tai ni mi pun ai white off ai ko lo tong ale pe white off ki fika pa mo investigation ni o ko si o we hen mo ka investigation ko insure ke nama o sio pe ko pe kava insua pe ha me o kava insua ai un naulo tonga hen mo na tol ke pe ka safety investigator ko Australia un nau finga ki mo civil aviation ni ai un naulo tonga le pe fo ke nau ngawe na tol pange ko lau ko ne o se nau lipoti e to ko mai le pa to ki tau bebe to tu ko tu publicly ka ko tu nga ki ai tu e tu no da ta ni mi was prioritize ru dai ai safety ya he neo ngo pe ko hai si ha ki me ka pau o ku mahawi ngai yang ina to ki safety ko mo ia ka pa se pa ground pe ke fa le ka lo to ka puna pe white off e tai bridge foi preach you to far ai ko team mai nani ai tau pe report ko he last 10 ta nai fai so basically vai pe ko panga fiha pe te mau si ole pe fisa pol pe kai ai obviously ka ha ua fu malunga e te fai hando fa kau ai fonga he ku lo to ai fonga design he tai ni. If we can change it, but the lava holoki I cost go preach. Ai fetu taki ne tu ka pe ngoniwa ko hai tu nga ko ki ai ko sabe ka to ki alo to tano ke na to ko ki mau ke hai Palemia ka ba pe to ko mai formatala ke to ki fekta ka na to kai to ko kai te ka nga ya pe ko lava nai ha ko lo in niua o kami boko ke u pisi ko nai po ati mai ko na lava Fakataha ko nga ke lava
ki he petu ta ke me ko starting mo me ai also mai starting for no application ke now le sita padu na now le na to le time emergency na provision ki ai ko to wa mai o sia na application ki ai kana mau ave consult ke mahaviu ai ngai stakeholder ke pa ku lo to consolidate he meiteki ai ngai comment ko ya so we'll discuss it next week pe ko ha issue la hi ki he me he ko nga kon le si tape e lava leva o continue leva as an operator i Tonga ko te hui pa o si pe ka apa mo tol to unga ko tokola hi ko e ka popula to ha te pito ki tokola hi ngai na to ko yo tau te ngai popula pe ka ak mo ma o fai to ko na tapu kuai nga ha fa hinga tapa aki ke rehab ya ni pakaki ake mai na to no mau tama ki hai fai to kuna tapu pe ko dele pe solution ni tai ni mi mau pe to ai ku ai fo ke rehab ya ki fale rehab i hua to with regards ke space na to ngau ya ke fale ko na tu ko ka covid patient mo me ke provide more space ki he ka na to ko ki hua to but we do appreciate the fact that maybe don't be ai pa mo rehabilitation ko I get deal with the drug addiction at ta ko ya ke ya ngai fo wa ke na la ba to ko nya nge ka tau pe mo tai os mai ka popula fa fa pe ta no mo ka fa fe ka ko na ti mo ya pe ya ha to ko ni ma ke e fo ki mai ko to ta popula o ku ai ha me ai ta pe ko ne fo ka ki api ka ha de ne pe ya nga fe ne provide for ma ko to nge a ko ne fa na ko ki ta lo to ko ha me e ke ne to ta fo ke ai fai ai ha nga he ya nga ta fa lao o te foke ki hua tau ke sio ka whainga assistant pe he whinga aki koe mo hua tau ke lava o kamata ia ke ne moi fo te hui pa au si au ki tō ke mea te lawe te nia mo e whanau koe na e puke nau tōru te lawe ia mo e pekia koe ki leka koe i pahu o koe nai ha lao e tene oswaha ngau e ngau e atensin ya le ki ha operational marketing agna to ko ke underage we have ongoing investigation kai ke maulave ki ai how they treat io ka an ko lau how they treat their case mo me for fa to le ko ke mau ka no ke mo supposed to be independent you know they be na to ya na to ai mai ba hui veo eta peta mo konga o ya ki to ana ke na to va ta la ko ni ka ta ke pasifiki pe ko o si ya no mo fanki fotutu ke hange ko mit nga o e mo ki fa ka ke pe mo e mit ya ka no fotutu ko ya ka ge accommodation mo fanki details ko ya o sa tu pe i famatal ki mo ka sa be to io ku si kamata leva preparatory you know ai hanga hi foto to ma age ko puka hanga hi hotel he te ko ya ko kumbi hanga me ale ki nga ke ka taki ko fra be nga we ka polisi yo no malu i mo escort yo ka taki ai won going ya ko me ko ke asenita we leva ai ka kai te tawala troa mai leva me formo SPC ai regional organization ke kamata nga we leva ke no tiva pe asenita ko ke ka utaki e ka ko me ko ke facility mo me ha ke ko ni ko mo te ke ko ka osi ai indoor stadium ko ni ai ku langa i Tonga hai e lawa fai opening i kai at the same time mo reserve pe indoor ya tele pe ko fare fa manatu ke secondary opai ka ke osi ai ku fai pe nga hinga pe fazi la re be na dai ki he akapulu ini ni tau purangani ko fu ma inga ia pita tare ni te tau fa nau osko ne fai fo ke fe au ya kol motua
Pea hoko mai ki la venga mari. Au te ki u fuwhanongo pe ka naha whaututu e tau komiti ki e ka hao tau. Tau te whiri ki kau local players I Tonga nipe. Ko mea malu ke mahino ko Tonga Rugby Union ni ko whakalufua e. Ko whakalele ko u mei ko u whiauhi ko I Tongatapu ni uai Tongatapu sub-committee pe ko I sub-union. Nau tolu tatau pe mo wawa. Ai ko mei ko Tonga Rugby Union ni nau mei tio mo financing ko tau pehenga I timi I kare Tonga Fitu International Tonga Women's Rugby. Pe mei ko whakalele local competition ni ko u sub-union ni ko ni. Ai ko Tongatapu mo mea. Ai aku mei nau responsible pe ki hono kume nau paanga ki pare mo wala mea pe. Ko ngau whawhiwhia pe ku mahina nei toi lahenge ngahi wainga whahapureanga whai mai ki Tonga ni. Kawai ai wainga ko ne Moana Pasifiki, kawai wainga mo Itali, wainga mo Fiji, whai kau toa mai ki Tonga ni. Queensland Reds. Ai ko u tau ia os mahina whai mai ki Tonga ni. Kau ke ai pe whinga na toi lahiange. Ko Itali mo whanua ta Spain. Ia ko ngali o e whai mai mo u tau koa ki hen. Ai ko whai lewa whinga ia ke Tonga Rugby pia mo e puleanga. Ki to ai ki mateu te wanga te whaiwa. Ki to whakalahiange dressing room mo mea ki he standard ko o expect he international. He opau lewa sai tau host ko ngahi wainga ko ni. I he future e mahina I toi lahiange. Ngahi whiauhi ko ngau nau o si ilo o tau mo whieunga. A Tongani ke nao mai ke ai. Pako ko whawhiwhia ta haku a whemau ke osi. Ai mara sporti ko ni Tonga hai. Ko international rugby field e ta hai. Ko konga whuki nao whemau ke aha field e ta. Ke nao train de ai mo warm up ai before ai tau. Ai o tāna ke pia ki he lele iange a Tongani ke whai mai ke ai. Ai uwainga I he kahao. Apa koe taha mea ko le pene whainga maari e koe ni. Ke tuke he ki misa moui. Sai malo, koe ki whainga maari bea, koe ni kau Faiongoongo, kau maa ka kai whanua kou. Whe mau beo ke puke ki whainga maari e koe ni. Ke whai bea ki wha malo, me motuani. Whawhitai ki o toa mafi, wha malo ki tamai he wani. He neo mai e whainga maari e koe ni ke tautou hoko ai e tau ngahi press conference koe ni. Pea ua ki ai ko whamalo ke nea whio kau mai Palemia. I he o mai e whalala ke motuani he tau e ne hiva alu ke hongo fulu e mala e politikare. Whao whatongia he patunga mou he tau e uanoa. Pea tau e ne hiva ko e politician. Pea whamaloa te Palemia. Mai puleanga me kapineti e poupou ki he lakanga fōu koe no ku amanaki hoko atu kia he fuawhatongia honga ia ma motuani. Hege sea wharearea me kau hoi ki me mipa o e wharearea Tonga. Whengawa ke taulahi. Ki he lele I whakalukfua. Ai whanua koe ni kotonga. Kau Faiongoongo. Whamalo lahi atu. O whalatu kak motolu. Na e kau ai taimi koe COVID. Pe mo e lockdown. Na e hoko ki motolu. Koe ngutu ia pureanga. Hufanga Fakatapu. Ki he kakai e whanua. Koe ola lelei koe na tau mau koe he COVID. Na e matu unga. Pea me motolu mo e whatongia na mo fuesia. Kai ko whafunga e atu. Ai whamalo lai kak motolu. Kau ngau e potunga moui I he tariangi mo e whahau whatongia ki a kakai whanua. Ai ngahi potunga au e kotoa e pureanga. Na tau whingau e aki. He tau lahi. Ki ele lei whalufua. Pego ata e whamalo lahi. Kakai whanua. Whaosi aki pe whamalo ki he kakai. Oi wahenga ma wau ta wha. He mai ona e nau whalala ki e motuani. Ko e kuausi au ki e. Lakanga koe ni.
me e falala na o mai kakai ke te pea ne ngona kulele atu ki vava o fai fra malo ka ko fe poki be fai ngamali ko ki kakai fo noa e tokoni mo finga ak na tau fai he taula ko e fatongia ku hoku atu ge motuani e ku mafatuk pe mo e fatawang pe ke o mafi ke ne fai tokonia e tau fau fatongia o vado ek Palemia pe ke kabineti mo pulenga ka Faiongoongo o falat ka motor o mo faka a ke pulenga mo ka kai fonoa e nga hi Faiongoongo ku firma ke a ke teknauton pe ki fa malo tu o ko fa ko leve fa malo ata ga ta press conference ka ku pa ho ga be mi sa e pulenga fa malo fo fa tong ya le pandeng ko e modela hen ki pulenga ta fi kabineti ka wai pe amanaki o wai pe plania Eiki ke lava o togon mai me fe tu ko na ke me ati ai o ha pe ko ngai tau mua na tau tu yaki ngai ngau na tau mo yaki o ko fa mu ia ke hange pe ko fa mai mista ka fa ngo ke ho ko do pe ho o fra a o ho ko ha konga ke ne hanga o fa ho ko atu ai fa matala ke tau ka inga ta pe to ani kai muli ko leo ko me ate ne mista pa ko ne mawa me kabineti ka ko maheni fuolo foki ko ho ngai pe e fa malo ia ke ngata pe ke ne time na mista ai ka time na fa ko fatong ia time na ho ko ka ngata ko tu ko ko appreciate pe ia he ta ko to pe ai ta maheni mo ungang i time na ta feo ia ka ngata pe kabineti ka ngai ta wat ki mo ai ta maheni apa ko ata e fa malo fa fonga e tu ai pulenga ko tu mo kakai pe e ka Faiongoongo ko la vai tau Fakataha o tu ko ta le va ki Faiongomeiliku ni ke tuk mo ke hawa tai pe mau le mai no pe ka tek mau tolo ko te e pulenga e mo pot ngai mo e ha proklama fra ma vai pe mo Eiki minister bok mau fia e fa at boy mok mau tolo kia e ko ngape tau to fucking a hi Faiongoongo ka fie puke Faiongomeiliku ni ke fa ho ko ate matek mau tolo ai ko to ka Faiongoongo ko time la ek Palemia mo Eiki minister mo oi la he ngai time mo fa ka pe ton wa ke mau to ka thangai fa matala te liana pe ta fa ki koe mo ta fa ki koe ka mau fe ko nga ko mai no te mau tol o mo popo mai e pure anga ki fatongia si mo vai ko no mau hanga ko o fra hoko pe kwa te talo monu pe mai no pe ai hoko atu ki ka u ke ngata pe Eiki minister ho me atu awia ki la kanga fo ko ka ta mo ya mamani ka ngata pe te ko mo family ka ko ave pe a Tonga falo ko fua pe ko ngahi lelei e tafi mai ai pe o tau inasi ko tau ai pe tongani o te mautala monu ka te ko pe mo fa malo ko ngahi time lahi a no fa ho asi
ai pure anga mo tol ka ko nga fo ko nga la ka nga mo ai pe manga hi whamatala ko ia mau ilo pau e ne aonga ko ki tuku at ki ka kai e whonua. Tala monu atu i he lakanga fo uko ia pe mo e whanonga te ke whai ka maa sustina pe mo tunga ko e ki family whatawangi pe mo Eiki kene whamalmalu i ngai whatongia ma ngahi wheitu ko tawa pete mo i ai pe pe whoki ki a te mautoro i tongani. Ka koe whahatu pe ai o whahatu pe mo tala monu pe me te mautoro ngai wa atu Faiongoongo mo whamatala koe i tongani. Malo. Malo. Whamalo te lawa tau po tāno e whatani, e tu tau whaosi. Ka koe Kristo i kasi sukaraisi o whaitamai, whihera mani mani. Tuhe mātonu. O na hili ka whaipua tāngata. Amen. Koe lau kakatoi a press conference o noua i he tau whaoni, whatau ka pena e ngone le iatu. Ai Fakataha i Palemia Tonga, me kau Faiongoongo toa e o Tongani, kua o Frisonu whininga nofo, waputa mou mea mai, ka mou mea